YouTube-канал Алимы Шамильского района представляет. Авара Расул хадис буга алейхи салату вассалам насрани алги жухуд алги сабқолда анцила цойдеги сабқолда анцила кидеги рит араб адин жендер уммат сабқолда анцила сабиди бикизе бугин абун هدينا الفرقة بزدسان عمر الفرقة بنتلر أني داغستان الدي جرا كونوغيل هذا سان كولا مثلا دول جماعة الإخوان أبون جماعة التبليغ أبون سويا باكستان السول عطي يالد غطبوغيب إخوان المسلمين أبون يجيب تسول عطي يالد غطبوغيب سعيد النورسيالين أبون راكونوغو تسوغي خلق تركيا سول أهلوية سول چاردانا قريتلونوغيل مهديونان أبون نوغو تسوغي خلق باكون عروس مات أشكرون جدو تكاكبالان أبون چونوغيل شيعالين أبون نوغو تسوغي خلق باكون شو أبل مذهبين أبون جدو تسوغي چونوغيل هدينا الفرقة بعمر روغو الفرقة بزو بيشون زرالت إكارا فرقة بزدسان كولا مذهب كوزي كولارب طريقة تسول أهلوغي شرك بوغين أبون چارال الله عرش halda oduç ezavun guruni jalç elarin amun suhara sumu gitso halqi Allah sedina sunuga halq asu fitne alda sanit sonun taygim hezuk içitle ezur aksitle ki alda sangenitler şimalgi umbaç önevelgi Allah sonun taygi bişun ezi ri kharab ahlu habdi sebitsul firqayası hem kola tariqa tasul tasawuf asul ahlu khasabun ezda gort tariqa tasul ahlu yasib halt ezavulu bugeb Allah sul vali zabigi avarak zabigi hortokun Allah haste ahyalda söruk hez bituni bu govaç ezavulu bu hep tariqa sul ahlu yas murid zabatsa şeyh zabazı lagsi habul bugila ibadat habul bugila ibadat tabi Allah'a siguroni bihularila İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inin avulusumu gibi koyun nitet sabalib şu yapgı pariz yap kakide cani şiva rakaat aldat alhamalda cani bu gibi ayat hep gerek sola veteran Allah duye guroni nicetse ibadat ki habularu du dassa guroni nicetse jo ki haruların hedin guru ki mekhas Allah guru sögi çiyastassan jo harize nujo ki seyle nukhba tarab ve babay hanca nit karabakşib hedin ki bu zamanas hab halk asnet Allah guru çögü çağırdı ahezi git amun salagu kupru yaldı İslam rekhun tiyaldı kezarulu lukunlugu gurin avrosungu pikrugi botrotli bosun çotçoğlu kabi git agut irun çonugu jak alda sıkadu iman git ehabun şahadat gibitun Allah guru çögü çiyeste harizigu harillerin abun hedinal pikrabi reketleri khulu ça'i emir sunugu hab zamanar Pitnat ikilin ammugasul şiva çesuru qogisulunle pitnan abun avaragas ammugi zamanas nitetsa hak abjo toqtir zabatsa epidemiyet adebaç ilildi hadina untibaç ene bugun yotsa odorti habeyn abun abi zekarab adin hasul haqiqat biç ulesunu çaada git adda bukuna hadina unti bugu busur vawda hortli bakun nagasun nujoqe hep unti gibosun çivaç anani havrosotli vaç ile degot advusun nukhbit izebesiyen abun Şibjo kolib ibadat kolish nit Allah su vali zabinigi ilmi al da amal ugel alim zabinigi sik al Allah su tahin qaral salihun al nigi awarak zimne hortokun nit Allah haste haranani ibadat hezi habule çaitlun kolish nit ot sebedi sebitsen nujodan ibadat sunde abule balen ibadat habize mustahiqav hiç esusa nit giri jarav qoyabgi sifatki cendet adam qoyabgi batol alda sangici watsadav hedina sunuge ma'bud nitlet sohu betiran Allah kolam kholgi rijigi şikligi zaralgi paydagi kinamni gitsingi kodo asar buge betiran Allah kolam hab kinamni gijo kodo sevgi betiran Allah kolam nitletsa harigi nitler duaya cevap olegi betiran Allah kolam Hel da got saddaq beteran Allahas uçunu got sababal hel sababal dat adrek alin abun hel sababal netletsa halt izarunin abun İslam alda sanitra konkolaru Allah göre sögiyase ibadet habul etungini trik unaru Hanca hezdasan misalase ditsa harul bugonani yasun nit khabat ar zaman aslin tetsa haranani ya Rabbi beteran Allah hal maşayikh zabazul hurmata şuulu hal avarak zabazul hurmata şuulu hal alin zabazul hurmata şuulu Mundidat asasuha. Dut sadir munahat şure. Dut sadir tarafçıyasul. Çünkü untit asabose. Balah nakıçayın abiyaldasun. İnsan kupriyalda koliş. Kola hadina nabunani. Hakikat aldırgi. Hel alim zabatsa. Hel vali zabatsa. He balah git asabosuna. He balah bosulu adina kuvat ki. Hezuk bugün abunitlet sarak cezabunani.
Amma Allah'a seret bugu sonigi habalda akasharavnigi hani gure çogi bak aldaru geldingi bu sürü babazu reket şuliyab i'tikad kamilab reket çebuk ona hep kinnamnigi jo bu kodosse beteran Allah hukinalda hel vali zabigi alim zabigi ustar zabigi şeyh zabigi avarak zabigi sababal rugu beteran Allah hetin amuge musabbibul asbabi sababal reket zavurle beteran Allah'ın abun hedina bi'tiqad gun insanas şide harul bugunanigi hebjo kola hezul hurmatasul hezul barakatasul beteran Allah dutsa dida mundit asasoynamun Allah haste harikola hebjo hebjol da hortlon ujo da batasi biça nagasun qarqala bihun hoçiyasul qadru qimat bihun dunyaviya bırakatlan hebjo bugi anani o qarqala bihun itletsa pilal da sanç ahyabjo hiç okaja qadunalt ad hep pil hortlo kun haril anguri guru Kutakalda kadru qimat bu gücü bu aratski mesedgi kahabaratski ha hep orta kungi harile anguru niketsa şey harulu bu geb khassab ruhiye bu geb tok guzoda cani horta bu kinar masala imam bu kinar hedingo ihlas alda sun ibadat tabul bu kinar Allah hasta khun rotli goçya sul bu kinar ratsati Allah gore şina yolda sangi vat asun Allah hasta khun usin dostut bu kun Allah hasta taat bu kun Hedingo ilmu hevçiye subukun, sabru bukinar, barakat, Allah say bukinar, şivcu batananigi, jendasun Allah razı solib, jendasun ahiret alda daracet ikune b'amal doçiya sut bukina se'uloyin, nitet saharulu bugeb, veteran Allah hedin al amal cudu canilu gelsunuge ahlu yasul hurmata se'ulu, mon nijet assasuha, mon nijet gurha, valahal nakirose, rahmata reşteyn abun harulib. Hele hebcu bugu, şiva çiyasta biçi çugu olar bisumuge bak. Hagadin avsungu i'tiqad gibukun bu surmançıya şiddasan şibju harulu bugonanigi hevçi haqiqiyab diniya bit aranukta bu güçü kola heldasun hevçi kupriyaldagi kolaro heldasun hevçi İslam aldasıngi vakkun kolaro hanje kinşi bugonanigi hevdur harba rugin hedina harbal nice de giritsi salin esi muhkanab avaraga sul hadis bugişin abun çolası tuçağı do İmam-ı Şafii yavgi do akirarı gora karal çünkü karal mukaldı bu yasunan hiç arada su mukaldı alin zabigit akada san josan da kara çayrugin hep gurin nitlek aryamu geb nitlek kedim bosun vaç arav avara guk anin hesul hadis ku bu gişin hep dut sabit sunucu muhkan abu levin abun rakkunu tut sa'damal Kur'an hadis bu geb khat alin zabişan nitleyin abun hezuk alç ezabizisun hiç oğuların nitlet tutsa avara gasus sallallahu aleyhi ve sellem o su zamanat bu arab tavassul asul avara gasın çago hortlo gikun harul bu arab kaidat hiç oğuları Masala aleyhissalatu vesselam avara gasın çago tavassul abiyatu bitsinin. So hadis bu avara gasul aleyhissalatu vesselam hep hadis ki Al-Hafizul Busiriyas hedingo İbn Huzayma titsa sahih halda ikhsarab hadis kolu hep avara gas avlu bu gojender ummat halda matta koy gabun şivçu gonanigi juroko qat waqon kaktein abu niyat qaski habun habso khassab dua hevçi salanani Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina aleyken avratum gito ago khalat abgurib dua bugo khasko jamaat aldı uneltunu geçaze şaç ogular evjudo kirit adı şol jumu ev adana Allah dile hevçiye suqi aqbalallahu aleyhi biwajhihi rahmet aldırtun Allah hevsuqi vallahi zugu واستغفر له 70,000 melekin sabqol azzarabgo malaikas hep duat Allah Resulü'nün göçesi munarakçı git Allah bizi bu gile hele hedin Hafizul Iraqi yaski İbn Hajarul Haythami yaski çünkü uç absun dik arab avaraгаsul hadis ki bugu habalda jani şimnikle bugu mesela Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin aleyka ya Rabbi biteran Allah dude köralgi seresun rakas beralgi udun rakki qarisun dude harule çazul hurmat aldasun harule bugu duden ablugu mesela bu surba biruqa waliza biruqa alinza biruqa warakza biruqa sitsa şiv dua harule batananigi hagazul hurmata fi'lu mundidat assasuhain abul sumuge dua masana awaragas nitleda kakte unemekhas hep dua ben amun adegi esu khirati gibi sana soheb kiyabel sumuge avara gasul ki ebelin abun kolaan abut ali bil çocuğu Fatimat haga kholi zamanas hujragi kinam nigido lahdu gibi konsu'un bakara zamanas avara gas avlugo bil lahdur qeza bizi jivi chayleni janin abun vegizi givegun
heba alda jani awaraga sarulu bugu beteran Allah hastam bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladhina min qabli bihaqqi nabiyyika heb dur awaraga sul hurmata ta'lu beteran Allah ajindego isharagi habun hedingo jinda tseru qaral awarag zabuzul hurmata ta'lugi haydut sadir ebela da khadu ikara ebela se azab toge hesul khabal azab dut sabihabe beteran Allah'ın abun harana hanje vallahi nuj godina suvat sal khiriyal busur babi jende ulugi jende tseru qaral awarag zabuzul hurmata ta'lu hedir ebela da asamun suhayn abun harize kupriyal da kolevju bu qara anani awaraga sevju bichazi bu qarabish jensago hebju habizi bu qarabish hedin harize behana nitlegi hebju hariyase nukhbu hebe aldajani Heldago khadu bugo tsogigi awaraga sul hadis sallallahu aleyhi ve sellem tavassula tutbaç arab İmam-ı Tirmizi yaski İmam-ı Nasa'i yaski Bayhaqi yaski bi isnadin sahihinin avlu bugo uçab isnad aldasun so çatsa abula henujo tsrituna hadisale zayıf harugila henujo tsrituna hadisada amal habiz bihularila uçab hadis bugishin abun bugo hep hadis ki Hunayfil was Osman'ı da samaç arab hadis bugo maşhura Meral awaragassan hadis bir tara çikola hev. Hes avul bugo jal awaragun so majlis alduruge mekhas. Judo qevaçanla so betsavçi. Awaragasu qevaçan jal majlis alduruge mekhas. Hes avul bugo jinder betsliyatul arza gibaqun. Majgita da waçene gibotun. Jib kak ahar mekhas majgita da teve körgi kun waçune çigi heç otligi arza gibaqun awarası waçone go behule batanani hariyle beteran Allah hasta haberizul kansicinde bu sine ben abun awaragas avlugo dutsa sabru habeyla sabru habunani dutlik abugila kolej ila khabichasul awaragin avlu as hemekat awaragas amru avlu ista mun ayla kaki churil bakalde shaldeshun muhkango kaki gi churil dutsa heldasa khadu habeyla dutsa hadinab hasilatul dua hanje nuj shik enekab awaragas sul dua bugo hab Allahumma yadir bet erhan inni as'aluka ditsa duda harula ve atavajjahu ileyka dun duqwusunimugu bi nabiyyika dur awaragi hortlukun Muhammadin Muhammad awaragi hortlukun kine ve Muhammad gi nabiyyir rahma rahmatatul awarag tunji wugev ya Muhammad hanje ba'da awlugu awaraga jinsago matul du'a gahab awaragas askut singure dove kaki çure bakaldık on le Muhammed inni atavajjahu bika ila rabbi mungi hortlokun dur hurmat aldasun dun Allah hastı usunugo ditse Allah hastı harulubugo fi hacati habdidet ade karav qarisi urgel borkhiyatu tabdir hacet ubayasut lituqda li betenan Allah'a sevdit ubaze haga duagi habun adu sanila awara ndovçi betsavçi Çünkü da hada dua habun bak karam me khatevçiya su kansi gibi açanila. Ha hadis bir tarafını göv. Ha Hunayfil was Osman itse avlu bugu. Ömer zaman inç ogu ot bu karası ade kansi gitsik on ha kanatunu açanla ot adusun. Ha hortop avara gikun. Allah hasta harize hariyaldasun insan kupriyaldı ya şirk aldı koluk ar anani avara gasab dua hadin haben abun hepçiyasta matlize bu karabişti nasıl vatsal khira bu surbabi. Bu inço. Значит, табжо бехулу бугу. Кинамники оле бетеран Аллах юги мехат. Сабаба дет адрекине сабаб halt изе bize nitle ihtiyar umugu. Khado gibi sina çoğu tavassulatul hadis. Bayhaqi yaski İbnu Abi Şeybat gibi taraf avaragasul hadis bugu bi isnadin sahihin. Uçab isnad aldasun. Uçab isnadin abun abi zekiyatı illashib. Mesela nuj elde inkar kuraça hiç onanigi hab televizyonat bak kolu gibi on sosa halde inkar kolsun geçai balahun gol kant iyasle sabatu mukine so zamanlar Umar ashab khalifatun gemekhat kutakab ngiraqtas kanila balara gotsadgi hiç ev kwanaze kwengi emere urgaltlegu miskinsun satsingi warana bi halaqsun khult ade bachun hagadin qarit bukumugu hev zamanlar Haris ilwas Bilal radiyallahu anhu do awaragassul muazzin sungure ha batiye vugo habilal kham awaragassu khabat giwachun haruli vugo beteran Allah hasta awaragi hortokun ya awaragassu khitab gabun ya Rasulullah dutsa lebichasul awarag dur ummat halaksun kholi vugo dutsa Allah hasta hare ummata tsatsain abun khara awaragassu khabat giwachun hav ashabas khitab habulug awaragassu khun ya bichasul awarag dur ummat halaksul vugo
قوديا قاريتي بالله بچموگو دوتس هاري بتراناستا هب امتا تصقينبون هب حديث كي تبه تنگي اوچ ابتمگي اسناد alsın bir tarafın hadis bugu hagadingi harun avaragas aleyhi salatu vesselam Allah astigi harun tنگي çatura bile o halqa sen abun heldago sadak avarak vijilel dugu gi habuna ter avarak hortlukun tنگي tavassul mesela adam avarak aleyhi salam kwanazık kungen avuruştumu gibi kwanan Allah se tنگي Allah su çimbak jindet adebaç aramıkhas Habize darman gita'un şib habun da şikin amun karamıkha sonu khatav arş aldet adbalahu lugu arşatu hubuda khammatul lugu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah abu Resulü gibi kalima hep zamanas avlugu Allah astı khon khitab ki habun ya Rabbi beterhan Allah hav Muhammedil hurmata ta'ulu mundidat asaswayn abun hav Muhammedil hurmata ta'ulu hav Muhammed avaraga sa'ulu ay avaragi hortlu kuniter adam avaraga sarulu bugu jeki insan jeki dünal adreşt inildi avarag aleyhi salatu vesselam neki halk aldı vit inildi go hemekat adamı da hiqolu bugu beteran Allah'as ya adam duda kissa sarab he Muhammed avarag hedin he Muhammed avarag bukin hemekat avlugu dur hubada duda dur aralda asqıb go qamatan lejenda Muhammedun Resulullah abu lusumu gibi kalima duy khiriyab duy adana sunu gibi çiya su çar gorunu duda asqı qolarıp şişanın lejenda he tesul hurmat kiyabun haranilla bit arbugulu dut sabulju hesi'ul bijanilla bijan lejens aljan juzah ki kinabgo alam ki hevgi hortlukun hararab shibu gonani ki dit sebhari keçogo ki toların abun hele aleyhi salatu vesselam nütter avarak vijilel dego tنگي habun muqarrasum ge tavassul habal da jani tنگي rekson telin khadu ashabu bat habul muqarrar tavassul ge so ashaba radiyallahu khawariq adat hazdasan karamat hazdasan gibi bir taralda sanki kola khogum muaviyat shamal do ge mekhas kota kalda rak dal tibaçon gibi bukun he muaviyat etse ashab do zaman shamal do qara hevgi hortlukun haranila harar zamana tebçat gitonila hedingo Umar ashabas radiyallahu anhu Abbas ki hortlukun ge haranila heldago khadun so gibi çenugo hani al-Khatibul Baghdadiyas jendego tarihul Baghdad avrup ekalda qalilda sankolan dida biçanila al-Qadi Abu Muhammad al-Hasan ibn Husayn itsa ay ibn Abi Khalal da sambaç arasum ge rivayet bu gohab dos avlugo hav İmam Ahmad el-Mazhaba su dob zamanas kuta kalda rik un hadis atlegi fiqh yatlegi sevet ura alim çuk unu gav Abu Ali el-Khalal abun hes Abu Lilda sankolan ma hammani amrun faqasattu qabra Musa ibn Ja'far al-Kazim shib urgal didet adebaç ananigi sunsadun urgalit kezavunanigi haga urgal didet adebaç aramekhat do Ja'far Musa al-Kazim'in avluçya su khabat et ade gishun ditsa tavassul hevgi hortlukun Allah hastı ditsa shibju harananigi haga hararabju dit eçugo teçinabun heldago saddaq do İbrahim el-Harabin avluçunu ge meşhur hadis ilmi yasul alim çugo hes avlugu qabru ma'rufin ay ma'rufil kurkhiya sul khub at-tiryaqul mujarrab halbi karab nitbala halda sant onul khubu gila khadu ge avlugu Ubaydullah el-Was Abdurrahman itsa has abunun lejenda ra'anil abulub ma'ruful kurkhiya sul khub dila kinamnigi hajat ubayase sabab sumugin amun Şiv çuğunani ki hangi Irak aldı bu gibi Irak aldı arasını geçatsa ezan xabat on hani ziyaret al haruna Şiv çuğunani abun abul muhez hesu xabat asku givaç on nus konu xat qol alanani ve Allah hasta jenderak aldı bu gibi hacet ki haranani hep hararapsum ki hacet ubaçugu toların abun xadub ki inin İmam Şafii esti İmam Şafii abul bu rahimehullah hab Ali ibn Maymun da sanbaçara rivayet al bu hab Jendit sayla Irak aldıcı vugev an zamanat Bagdad alda kidago Abu Hanifa la atabarak bi Abi Hanifa da sun barakat alab habul anila ve aciu ila qabrihi şiba qoyle su khabat evaçunu an naci ziyaret etti şibni ki hacet didet ade kanani so qari'il bugunani hesul khabat asko vuge masjid aldık igora katı sunata kakkiban hesu khabat evaçun hevgi hortlukun ditsa şibju haranani ki jende hararabju git eçugu teçile betanan Allah hasinamun Hangi İmam Şafii kola Kureyş yazul alim çuvakkini ugin zulmü yasul avrat ezabul adin dingi adul yasurat ezabize bu gebin ilmi yasugin abun hep İmam Şafii ugin aldı işare abun lekina alin zabatsam
هاغو إمام الشافعي سبيهنا توصل هبزي رضي الله عنهم هل دقو تصدقت تقابل نجود دينا سواتسل نتلرغو همقل دوغو علم چه سوبتنين چوقها وقراو عبد الله حجين أم البيان بقرو تنوغو تقودي علم چه أورق مطلق بيكونين أبون جنساقو قرارو تنوغو بألد بيكانديده هذا سبموغو توصل أبو بكر جي عمر جي هوتلكون هارولب خاصكو حجل ده مدينة ده شرطونو جي چهازه چاره هيچ اگو علر جبوغو علميات رقت كي عقل رقت كي سنگو رقت سويت اورا ريكون علم چوك ارها مقلد جاني هس اول بوغو اورا سو خبط اشاره مخر باچنه قگو اورا جي هوتلكون الله هست نتلتsa هاري هب ابو بكر الجي عمر الجي ادب تي كوليلا سي نتلتsa نتلر مراد اوباز كاناني نتلتsa الى ابو بكر جي عمر جي هوتلكون سين اورا گست باقيني كل عرضه نتلر تنجي مراد ابو بكر عصبس كي عمر تسجي خستت سبتلزي هدين تنجي ايات سغو سورب سمو مراد دوسكي طبان هو الله استوسني هدين هبيچ اون نتر دعاء قبول سنغوت يالده تنجي حنقي بوغلا هدين ابو لوغو ها عبد الله چوقياس مشهور سنوغ علم چوغو جاقا قياسكي چاغو محمد رمضان البوطي ابن حكم العطاء الى اسكندريه سول حكم اولت اكلدت اشوغو تومابرت اكوغو مصنفوغو هاس قالبو سو تكاتو مقدم الدا جوديلا دو ماجيت الدا درس سولمه خال سو فلانا باك بيچيچو خود انلجندا دول متعال زبد ابون الله بالدا جو خدو غول هيچين حبجو حبغو تونسيك انابون خدوت اك با قول مخال كي هبغو بالدا شرم مخال و قازي كولسو شر حبيز كولسو و بيچيچو خود انلجم هذا برايس جو سو ليكسيا بيز يجيبتال دا احنلا يجيبتال شرم مخال كايرال دبوغو ابن عطال اسكندريه سول نگی قدیم خوب گی هنی مسجد کی هنی مسجد تلد گیشون هسو خبات اسکو گیشون تو جنده قگو بازار را قرآن الحمد قلو گیت آلون سورة تل گیت آلون جند سهران لبتران الله استم یا ربی بتران الله دو دا سلخ جنده رک الد بگی مراد هاو ابن عطال اسکندری سول حکمه دت اد شرح بیال دستان ها پولانا باک بیچی چگو گی لخجیب هف دو ابن عطال اسکندری هورتو گی کن هرولو گو بوت ایاس جاک اگی چگو گی چوگو هب مراد دوت سجنده ركت رخه بيچ زبين ابون ادوسون لو قشاره مخش قالو گدو بوت اسمون بوجيل لخه معلم گيت سوا قنچون جندرگو متعلم روچكا گيت ترا گيتون دوس ابون اس قان كي ام بيها بكونب حقدين بيهاتن لجنده حق بيچ زي رخون ركت لباچون ركت بوجي دي تقوان حق توسل بهولار بج اناني حق بوت اسكي مشهور عالمچي هبگو عبد الله چوقياسكي هدينگو مشهورات تنو گل علين زبي ايمان زبي هبجو هابيزي بوك عربي بوك انشو الله اسن تكينا زغو حق ابجو حق او تنبيكي تفق تگي بات اول ابجو بات اول تنبيكي كنلدا سريقات تفق تگي هدين ابتمگو بات اول فكرو گو چازو كيچت كيلدا سنگي الله اسن اونون تايگي هدينال اون تبع مرارو نگي روكينا توشيب الله سنگي هال اون تبازه درمان الهارولتونو گو چايگي كامون خود نچو جاقا قوير نتر علم زبط سبيت سرطو من جوجع ذكلا كيسالي قراج إن قراج ونتر اعتقاد الدي عقيدة الدي عقيدة الحر حبر غنى بزن سوهنا نيجي الله تصونون ترى تصونون خد إلا الله تنتهدنا بأنتياس تصونون تايجي هل وهابي زو بيتنا الدسنجي نتلجي نتر شمالجي كينا قد تصونون جي تايجي